Ubushinwa kuri uyu wa mbere bwaramburiye itapi itukura abayobozi baturutse mu mpande zose za Afurika bushakisha uko bwarushaho gushimangira umubano n'uyu mugabane ukungahaye ku mutungo kamere, aho iki gihugu cyatanze miliyari na miliyari z'inguzanyo mu bikorwa remezo n'iterambere. Mu bayobozi bahuriye mu murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing harimo Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa wabonanye n'umuyobozi w'Ubushinwa Xi Jinping kuri uyu wa mbere. Mu ruzinduko rwe rw'iminsi ine azanasura umujyi wa Shenzhen witirirwa ingufu z'amashanyarazi uherereye mu majyepfo y'igihugu. Ibiro bya Ramaphosa byavuze ko Ubushinwa na Afurika y'Epfo bizashyira umukono ku masezerano atandukanye hibandwa ku kuzamura ubufatanye mu bukungu no gushyira mu bikorwa ubufatanye mu bya tekinike. Ubuhahirane hagati y'Ubushinwa na Afurika y'Epfo bwarazamutse bugera kuri miliyari 38 na miliyoni 800 z'amadolari mu mwaka wa 2023 nk'uko Perezidansi ya Afurika y'Epfo ibitangaza. Kuri uyu wa mbere Perezida Xi yanabonanye na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Ubushinwa bufite uruhare runini muri Kongo mu bijyanye n'umutungo kamere, harimo ubucukuzi bw'umuringa, zahabu n'andi mabuye y'agaciro adakunze kuboneka ahandi.